हेलो सांग मैंने आस खंडगिरी बुली ଯିବା। आज आम आसीलु खंडगिरी एवं खंडगिरी पहुँची गलु। खंडगिरी कुंभ मेला चली कुंभ मेला देखापी आम आसीचु। एबे देखु ब्रिज पाखे केते यात्रा पोस्टर लगी यात्रा चली यात्रार पोस्टर लगी कोणार्क गणनाट्य सूर्य मंदिर सब बहुत पार्टी आसी बहुत लोक आज समागम होती। ये देखु चली रिनू मैडम पुआ 2 जन चली ब्रिज तले एवं आम चलू भर को आगू ये यात्रा टिकेट घर टिकेट लोक कर देखु यहाँ हूँ सनातन सेवा समिति खंडगिरी टिकेट घर यहाँ कोणार्क गणनाट्य यापर आसो अपेरा सूर्य मंदिर एवं कोणार्क गणनाट्य को चली जिते राति होते लोक आसुँच आगक जिते जाऊँ सेते भिड़ ये भिड़े समाधान सावधान हो पड़ो कहीं बहुत चोर ये बुलूँ कि ये टाटू कर टाटू वाली टाटू हूँ लोक संख्या देखो केते लोक बहुत आम जा चलतु उपरकू जा पहाड़ उपरकू एमती जा केते बाट जापर जा पहाड़ उपरकू जा लोक सेमती लगी दल दल पूरा भिड़ जाम रे बहुत जाम चली बहुत स्टल सब अच्छी ये बेसी स्टेशनरी दुकान बहुत रही जेहेतु लेडीज मान सामान बेसी स्टेशनरी जिन बहुत रही आसते स्टेशनरी सब किणे सब कंडे फंडे पर्स जहाँ दरकार सब कि ब्याग फ्याग सब सब जिन चली बिक्री हो बहुत संख्यार लोक ये तसमा दुकान देख तसमा किण ये देखिए तसमा किणवा हरके माल पूरा चल लगी सब हरके माल जिन बहुत हरके माल जिन रही लोकर भिड कमुना पूरा लगी पहाड़ ऊपर पर्यटन लोक जिते आगक आगक चलीचु सेते भिड भिड लगुच दी साइड टोटाली दुकान सब रही है मोबाइल कवर सब बिक्री हो सब चाबी रिंग सब खेलना कंडे सब रही खेलना कंडे सब चलती बिक्री हो सबू जिन लोक किणिक बोई नहीं जाऊँ ट्रक लगे ये देखो फूल पूरा प्लास्टिक फूल जमी पूरा सतेज लगुच जो परिवा कटुची से केमी सब से मेसीन रे पूरा परिवा चाची दौर काटी दौर देख सब काटी पकाउछ परिवा सब काटी पकाउछ से अधा कर काटिकी किसी कष्ट ना धड़ा धड़ काटी दौर मात्र 100 टंकार आप किपर देखो से परिवा कटा जंत्रटा 100 टकर किणवे सब देखो चित्र विचित्र सब जिन बिक्री चली
ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍। ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ରାତିକେ 40-50 ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଲୋକ। ଏଠି ଆଚାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର। ହୋଟେଲ ଏଠି କ'ଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଟାଟୁ ତ ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟାଟୁ ଆଉ। ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପର ଯାକେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଟ୍ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି। ଲେଖା ତ ହେଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭିଡ଼। ସାଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଆମେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଦେଖିବେ। ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେତେ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁଣି। ପାହାଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଧୀରେ 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 ଆସିଲୁ। ଏବେ ରାତିରେ ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଦେଖେଇବେନି, ଯାଇ ହେବନି ସେପଟକୁ, ବନ୍ଦ। ଆମେ ଉପରେ ଚାଲିଛୁ, ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ସବୁ ସାଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସବୁ ପାଉଁଶ ଫାଉଁଶ କିଏ ବୋଳି ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ପାଉଁଶ ବୋଳା, ସବୁ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇକି ଧୁନି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଧୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଲା ମାନେ ସେ ଝାଡ଼ି ପକେଇବେ ଜୋରେ। ପଚାରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଲାଇନ୍ ହେଇ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ବି ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ମୟୂର ପୁଛରେ। ମୟୂର ପୁଛରେ ସେଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସାଧୁମାନେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟୋଟାଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଉଁଶ ବୋଳା ବାବା ଇଏ। ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ, ଆମେ ବି ତୁମ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପୁରା ମାଳ ମାଳ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭମେଳା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ଜମା 2-4 ଦିନ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, 12 ଦିନ ଚାଲିବ। ସବୁ ଏଠି ସାଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଛି ରାତିରେ, ପୁରା ଭିଡ଼। ଆମେ ଏମିତି ଯିବୁ, ଉପରକୁ ଯିବୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ। ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ଘନେ ହେଇଗଲାଣି। ରାତିରେ ତ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଉ, ଦିନରେ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ, ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ସବୁ ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ତଳୁ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଉପରେ କେତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆଇଛୁ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି।
ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା।